Kazungu ka boss ngo Kazungu muri Kazungu ndashaka kwimanukira i Musanze. Afite YouTube se? Oya, afite Instagram ariko agenda akajya gukoreraho ibintu by'amakosa akomeye cyane nkabona ashatse kumenyera abantu n'ibiki byose. Nshaka kwimanukira i Musanze. Izo ntabwo na Kazungu mugene muzirwanya. Umubare nkaburi igipende. Nkabwira abahungu bagahamagara nyina. Tukaba twisangirira igipende. Igipende ni ibintu by'ibigani byo mu Musanze. Nkamugura n'ikindi bita nk'igikuba ngutiya. Icyo cyo ni iki? Kambi kirimo. Noneho cyane aravuga ati iyi ngurube ngo ni gasuku ifite akanwa kanduye kurusha inzoka kubera iki ahora akangisha abantu u Rwanda hano niho wita Kazungu ka boss yese apostinga video aravuga ati iyi ngurube ngo ni kasuku ifite akanwa kanduye kurusha inzoka kubera iki ahora akangisha abantu gutukana. Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje, ni amakuru tuganira y'imyidagaduro hano hanze muri showbiz zacu nyarwanda ndetse n'ibwota amasimbi. So tuganira amakuru abagiye agezweho ari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi bitandukanye tuganiraho umunsi ku munsi. So uyu munsi turagarutse, slogan yacu ivuga gute? Twubake showbiz yacu nyarwanda iziramo amashyari, amacakubiri, inzangano, gutukana ndetse n'ibindi byinshi cyane bituma tudahuza, tudakorera hamwe kugira ngo twubake umusingi w'iterambere mu ruganda rwacu rw'imyidagaduro. So rero ngakunda kubaho urugero nkababwira ngo nk'uko igihugu cyacu cy'u Rwanda gishingiye ku bumwe, cyubatse abanyarwanda nta vangura kugira ngo tugere ku iterambere ndetse n'urukundo. Tukaba twaranyuze mu mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ayo mateka mabi twanyuzemo yose tukaba twarayafashe, yose akatubera isomo. Ubu ngo tukaba twarubatse u Rwanda rwo gukorera hamwe, rw'ubumwe ruziramo ingengabitekerezo. Rero tukabigarura muri showbiz tukavuga ngo aya mateka mabi twagize muri showbiz yo gutukana, kwangana, gusuzugurana, gushyirana hanze ubwambu ndetse n'ibindi byinshi, yose twayafata akatubera inyigisho cyangwa icyitegererezo, byose tukabirambika hasi, ahubwo tukubaka showbiz yacu nyarwanda iziramo ibyo byose twavuze cyangwa ibyo byose byabaye muri showbiz. Tugateza igihugu cyacu imbere, imyidagaduro imbere, abahanzi imbere, imiziki yabo ikaba mpuzamahanga. Tukubaka noneho ya showbiz yacu nyarwanda iziramo ibyo byose, hanyuma tukubakira ku musingi w'iterambere. So uyu munsi tugiye kuganira iki? Tugiye kuganira ku yitwa Kasuku ndetse tugiye ku yitwa Kasuku Amepangu ndetse n'uwo bita Kazungu ka boss. Mbere yuko mbereka post za Kazungu ka boss, ndabanza mbumvishe ibyo Kasuku yamutangajeho ku mbuga nkoranyambaga byasajije abantu bikibaza ati se Kazungu ka boss ni iki cyatumye bimuvugwaho. Niyo video ya mbere ndi bubanze gukina. Uwitwa Kazungu ka boss yarapostinze ubwo Kasuku yari yaragiye muri Rwanda Convention. Hari video yasakaye uwitwa Kasuku arimo aravuga, arimo arabwira Meddy ngo ni umukozi w'Imana, amuha shout-out, amufelicita. Noneho Kazungu ka boss ahita agarura video
ya Kasuku arimo aravuga ngo Meddy ngo ni inzererezi, Meddy ni umutinganyi, Meddy ni iki, ibintu nk'ibyo. Iyo video rero niyo yabaye victime y'ibyo byose byatumye Kasuku arakara byatari. Ese ni ngombwa ngo iyi video nyibakinirira? Reka nyibakinire aho avuga ngo Meddy ni inzererezi, Meddy ni iki. Ikintu cyababaje Kasuku byatari, so niyo ndimo ndashaka hanyuma tubiganireho. Inzererezi bita Meddy yo rwose simba nshaka no kuyumva mani, urari ikigoryi, ni ikigoryi cy'igitinganyi mani. Kwa Meddy n'urugo ry'urutinganyi ruri aho ngaho nyine tu nsigaye n'ubona ngo gisigaye gikundana na Eric Semuhungu, cyagiye kuri BBC akumva ngo cyagisha nk'ari kinini, kagiye kuri BBC karavuga ngo umukobwa ngo w'inshuti yanjye watafaka mwa ibyo ngibyo rero utagiye kubijyamo uri umuhanzi ubu utangiye kujya kuvuga manjwa. Rero iyi ni video noneho ya Kasuku kera yavuze kuri Meddy, noneho witwa Kazungu ka Boss arayigarura, noneho witwa Kasuku abararakaye byatara, bararakaye fo atangaza ibintu binini ku witwa Kazungu ka Boss. Ngo Kazungu muri Kazungu ndashaka kwimanukira i Musanze. Afite YouTube se? Oya, afite Instagram ariko agenda akajya gukoreraho ibintu by'amakosa akomeye cyane, nkabona ashatse kumenyera abantu n'ibiki byose. Nshaka kwimanukira i Musanze. Izo ntabwo n'akazungu mugere muzirwaye. Umubare w'uhiri nkabura igipende, nkabwira abahungu bagahamagara nyina tukaba twisangirira igipende. Igipende ni ibintu by'ibigani byo mu Musanze. Nkamugura n'ikindi bita nk'igikuba ngutiya, ndetse ni kambi kirimo. Noneho hano nicyo Kasuku yasavuga ati ngo ashaka kuzigira i Musanze kwibonanira na mama we. Hano Kasuku yari yababaye byatari mu magambo yatangaje avuga kuri Kazungu ka Boss. Nzanye umuntu w'ikigoryi nkanga nkamuvugira ahangaha bro, ni ukubera ko hari ukuntu mba mbona arimo aragenda arenga imirongo. So igikondo ukuntu dukora twebwe urumva, ntabwo dushobora kukureka inshuro ebyiri ngo ukomeze ukora ubugoryi. Oya, mango bagufata bakwegereza urugo nkagutibura akayenze gake gake. Hano noneho nibwo Kasuku yari yarakaye cyane kuri live yari ariho na Dumba, yari yarakaye byatari avuga yuko azigira i Musanze kwirebera mu mawe bakabisangire ngo icyo bita igipende. Igipende cyo nge sinzi icyo ari cyo, ariko ngo nicyo bashaka. Noneho Kazungu ka Boss nawe ntabwo yaripfanye ku mbuga nkoranyambaga, nawe reka mbereke post. Kazungu ka Boss yahise azana agafoto ka Kasuku ka kera cyane, aravuga ati iyi ngurube ngo ni Kasuku ifite akanwa kanduye kurusha inzoka, kubera iki ahora akangisha abantu u Rwanda hano niho wita Kazungu ka Boss yahise apostinga video, aravuga ati iyi ngurube ngo ni Kasuku ifite akanwa kanduye kurusha inzoka, kubera iki ahora akangisha abantu gutukana, gusebanya, kwinjira mu miryango ndetse n'ibindi byinshi cyane. Noneho Kazungu ka Boss arakomeza aravuga ngo muri caption, iki kigoryi ngo ni Kagurube Kasuku, abenshi muzi kuva kera kiyita ngo nacyo ngo ni cye influence. ngo ni influence, nibaza abantu influencinga bikanyobera. Video zacyo nta muntu wazifungura mu bihe byashize kubera akanwa kanduye nka wese. Nsigaye mbona
nsigaye mbona kikomanga mu gatuza ngo n'ibindi iki gusa iyi njiji usibye gutukana ubundi ni iki kindi gishoboye ngo tugihe akazi. Urumva hano Kazungu ka boss nawe yahise amutuka bikomeye bya hatari, nta bintu byo gushyiramo impuhwe. Ati Kasuku yefluensa bande, akora iki usibye gutukana ngo n'akanwa kabi afite kanduye. Ariko rero ntabwo bino byakabayeho gutya, twakabaye dufata Kasuku ni umuntu ukurikiranwa n'abantu benshi cyane, Kazungu ka boss ni umuntu ukurikiranwa n'abantu benshi cyane, twakabaye dukoresha izi mbuga nkoranyambaga zabo dushyigikira umuhanzi, dushyigikira showbiz nyarwanda, ahubwo tukareka kuzikoresha dutukana. Nk'ubu ngubu kuvuga ngo iki kigoryi ngo ni Kagurube Kasuku ntago ari byo bishingiwe, ntago ari byo bya mbere twe dukeneye. Dukeneye rero kubaka ya showbiz yacu nyarwanda iziramo ayo mashyari, ayo macakubiri, izo nzangano, gutukana ndetse n'ibindi byinshi cyane, ahubwo tugateza showbiz yacu imbere, tukubaka ubumwe kugira ngo tuzagere imbere heza kuri byinshi byiza. Ciao ciao.